Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Khasi Students Union Nongklau Circle ha khat ar tarik ubenai rempang arajar arpo ar kalalaj ban khendra ya ka jaka ka basyong basa ki nong trei bar jelna ki barang trei ya ka surok arlain na mairang sha azra ka badan hamau yong hajan ka snong nongklau hagani ke jinglai khendra ka seng kalalap ba palat sau phul laingut ki bar jelna ki batrei hangni kim don ni ki kot kisla ki babiang kum ka labor license ka work permit bat ki wei di ki kot kisla ki ba penshisha baki la ban wan trei shakani ka jaka ka seng hapo ka jingelam jong president ka circle usamla rangshai ranta thiang kala beno ashisendon ni gini ki bar jelna bat ki le thoru bakum ka seng kanang yai bodin yagani ka kam bat shushu ka seng kala penrem jorru yagani ka company bakam shimla shimkhia satya halor gani ka kam bat kani ka de ka sen ka ba ar ba ka seng kala lap bakani ka company ka ba pentre yagani ka surok kala shuwan ra thormor yaki nong tre bar jelna ki bam don yaki kot kisla ki ba biang na kalian juga ka KSU Nongklau Circle ini kesingin wana kita cakap ban pek lane ban inspect lah menong habede bat ka jingdon di khar ke baterai ni apa snong mauyong bala bu station na bentak dengan har company ke jing tray kala ya chat tu ngi hadu bentak singi badan lu news nambal adap ke benang sedang ban progres ini kam. HBD bat kani la kali yang jungi ka KSU Nongklau Circle ngila juban jur bat ngi keren ru HBD bat ki barjala ki bawan tre po jong kani ka jaka bat ngi lo ajing muru na benta kini company ba na benta ki khar ginum sha ba kin wan tre ngi ka jaka jungi ni ka area ba jungi klem ke jing don ni ki kot kisla ki sha kani kelong kesen ka Arsen ka bangilaban poi kini jaka pada ke news na maladap ngilawan ngile keren ban penbiang ikut isla kini kali yang jungki ru kila kular ban le kata dari menta ka sengi ngilawan hi da daladehi ban peit hang ni jaka ban ngilap ba shibun gi jingtuna bat ki dekhar ki badon hang ni ru kim don ni kita ki ikut isla ki ba pensisa wei po wei dekhar ban tre ni don ki ikut isla kena kata kadau ni na kali yang ke Nongklau Circle ni penrem jur halor kani ke benta nomor kadau ke benungkong ru ka kalong ba HBD be jing trei ke betrei kani ke surok na kalian jungi ke Nongklau Circle ni juban ni juong ya kani ke company bala kundu in ai kami kasih jungi bakin trei bat ila ban ong ru ba ot ila don ni ke kasih ke para kasih jungi ni ke para dong para than jungi ni ke bala yo ke jing trei ke jing bala ke jing sengi kalong ke jing kuru yaki ndai kat ka jing pek jungi ngi i ba ki dong don ki dekhar ki batrei ru i gini ki jing trei ki ba ku khasi jungi ula batrei ti don ki kam ki ba khasi jungi unum la batrei bat ngi sha i dekhar ba kin trei nrei we ka long ba ki hab ban penbiang ya ki kot kisla bagi bede ba kale bolesan lene ka work permit lene ka jing pin sha yu nomor bale bi ngi ongum ta ka daw ka long ba ngi i jing jia ki babon na ki snong khasi jungi ni ki dong ki thanya ka ri khasi jantia ka jongi ba ki jujia bor ki jing sha le bor la ni ki jing sha ki kam sni ki babon jat ba mi ki la don ki por ba sakit ki samla khasi jungi na ka we ki jaka ko we jaka ba gin wat ngila sempor ki banai ki snemru namar ka e ka daw ko pelong kum ta ka de na ka daw ba kita ki dikar ki babon tre ni kim don ye kita gijing pensya mana kalian ke polis department ro bangin wat ke pensya jing pensya stom teda ta ka daw ngi sawan ta sengi ruban ban pet hang ni dan ban ye pet ye kot kisla ban pensya ba uni ubriu udai na uwan na udon na mi kot kisla ki babiang te habangi ekran ngi pe gini ki khar ke batre ni ki don tang kita ke epic ki jongki jadi ginong India pagi don ka to ni ki kot ba pensya ba udai nong India Henry ki ba dei bat ka laban ong kajing pensya na po ka district jongi kumanta ngi don ni ka Eastern West Kasihil district
Jadi pisang hab ban yo inang ni na po DC na po ke Eastern jungi. Ban pisang itu dekar ba ban ladang ini wat. Hagnu no ba udan kemut ngila ban lap yu. Dari kita berkat di felon. Te na kata-kata ngi penpau ban ngi prem ngi kepor. But ngi kerparu ya gani company balakum no kadi ban penbiang ngi kot islah. But kan septrei kan sapa tre ya ke dekar ya ke kam ke bau khasi unum laban tre. Dari horket hordang yu dekar nginum sa bawang tre ke kam ke bau khasi jungi urang la. Bar nginum sa ri ki banwan lute kamai kaji jong upara khasi produk prasnam jungi pradong pertany basong sene ke iria jungi. Kita geri ke benta kiba kum ke isu no kau circle niwan ban inspect lani ban inquiry dia kini ke cakap ban ki dekar ke basa hang ni apa jong ke station hang ni apa mau yom. But sakaway sa season 4 nga karpat. Malakum no kinu ki paradok prasnam. Lagi kontraktor lani kinu ginong tre snubha. Ban buromlem ke bangi kum keseng ngibu iki matrikam. Bat benginim sa bon wan rum klumar ubar jala bomdei na po ke jala jungi. Bon wan le sahu, bon ya sahu hapo ke chinong tan kadong katan jungi. Ba ngilum juma ham juru ba nginam sa iginu gidi khar ke bawan tray hanu la ki biang kot slaru kini songmet hagidukan lane kini lek try hagidukan ki parado persnam jungi namar nginam la bantep ubakum nu ubriu yo lese ubasniu lane takurkom de kata ka de ka we ka mat ka bangi kum ka kesu na circle ngibo hakmat jong ngi ki parado persnam la kalong company lene kontraktor lane nunu ba pentray kini ki kam kontrak apo jog dong atai. Dia betas ngingil rai bangi shimeka rai bangi be nang ni balana pila ban penbiaya kat isla pila ban wan tre ngiru kaya katang nginum don genu no bijing ketho ngin yai budden bet kat nang mi kis Indonesia kamat ban ni budden na ko ketayo sang ba kata kejing terikam bat kejing kwa jongi kejing temu kejing terang kejing kalong ka bajok bat mengi bat laki wairu kin borom len kenya kata bengi kum ka seng ngidon di kebeta bangile